Okay guys, hari ni kita nak buat kopi tengas kampung style on top water. Right, so kita masukkan serbuk, air dalam 110 ml dan kita rendamkan kopi dalam masa 4 minit. Dan bila dah siap, okay, kita press, asingkan serbuk dan kita ambil airnya sahaja. Dan lepas kita press, kita masukkan kopi tadi dengan susu. Susu kita pakai 20 gram lah. Lepas tu kita campurkan dan kita kacau bagi sebati dan kita sediakan juga fresh milk dalam 110-120. Masukkan air batu dan kita pukul bagi ada foam dia. Alright, dan jangan lupa ini adalah Travel Mug Coffee Abu Garcia. Memang mantap guys, material dia memang solid, padu. So aku dengar daripada Syafiq kata dia boleh tahan ais dan tahan panas. So masukkan kopi, kemudian masukkan fresh milk yang kita dah foamkan tadi. Dan cantik kan, bau dia memang sedap, harum. Dan masukkan air batu dan ready to serve. So kita tutup. Sebab aku nak balik kampung, so kita minum ketika on the way balik kampung. Dan waktu sahur 5 suku. Tengok air batu masih ada. Lama kan?